Građani Kikinde od 14. jula mogu da na jednostavan način, dok šetaju gradom, dopune svoje mobilne uređaje zahvaljujući solarnom punjaču koji je postavljen na Trgu srpskih dobrovoljaca. Ideja je bila da na teritoriji Srbije postavimo 4 drveta, jedno na sever, jedno na jug, jedno na istok i na zapad, tako da na svakoj strani sveta bude po jedno strawberry drvo koje je donacija Telekoma Srbije određenim gradovima. Prvi grad u kome počnemo da radimo je Kikinda, dakle pokrivamo sever države. Za sada smo postavili 3 sistema, kao što znamo, da Obrenovac, Beograd i Novi Sad. Sistem u Beogradu, koji je takođe posledica saradnje kompanije Telekom Srbije i kompanije Strawberry Energy, pre par dana je proslavio 7 meseci. Imao je preko 100.000 korisnika, što je apsolutno sjajno, što znači da u ovoj hladnijoj i lošijoj polovini godine 100.000 ljudi u nekom momentu došlo u selo i dopunilo svoj mobilni telefon. I time ne samo da su naučili nešto o čistim izvorima energije, nego su verovatno i po prvi put u svom životu imali šansu da koriste 100% čisti izvor energije. I to je ono na što smo mi najponosniji, jer verujemo da će u budućnosti ceo sve da se napaja na čistu energiju jednog dana, koji će verovatno za našeg života da se desi. I važno je da što pre krenemo u tu priču i da mladim ljudima što pre damo šansu da se sa svim tim upoznaju, da sutra možda odluče time se bave i da tako počnemo se pripremamo polako za to vreme koje nam dolazi. Novi solarni punjač za mobilne uređaje građanima omogućava da besplatno dopune baterije svojih prenosivih uređaja, mobilnog telefona, digitalne kamere, tablet računara ili MP3 playera. Strawberry drvo visoko je 5 metara i okruženo klupama, tako da može da posluži kao mesto za odmor 10 korisnika dok su im telefoni i drugi mobilni uređaji na punjenju. Pored toga, u blizini solarnog punjača omogućeno je i besplatno surfovanje internetom putem modernizovane MTS mreže koja omogućava prenos podataka znatno većim brzinama nego ranije. Telekom Srbija je modernizovao mobilnu telefonsku mrežu u celoj Srbiji, a pogotovo u Vojvodini. Preko 1900 baznih stanica je modernizovana, od toga preko polovine su dobili nove 3G uređaje. Novih 3G+ omogućava velike brzine kako u uploadu, tako i u downloadu, tako da građani mogu ostvariti i 10 puta brži pristup internetu. Podrškom projektu postavljanja solarnih punjača za mobilne uređaje, Telekom Srbije je objedinio svoje nastojanje na polju društvene odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine, podrške preduzetništvu mladih i ulaganje u zajednicu. Da podsjetimo, u oktobru prošle godine postavljeno je Strawberry drvo u Beogradu, a zatim je predstavljen i prenosivi model solarnog punjača na ovogodišnjem ATP turniru.